Tarapung sartherong phararong along Tomon Herai ke ajok hemrit kanahok. Chris Richo amondali pen Palm Sunday ni ke katalon pon. Mondol Tarun Rong Piaphan Prabjin Pen ing Saivek Nangji Pusi Anti-Corruption Youth Power of Assam Dipuar Lo Lapen ke Karbi Nationalist Youth Council atum ke hangpon. Aprangsi biarta ke lang apedora do anaphan kardom bajuiglo kardom. Pini karbi longre biarta ke than pon je bang nilmen Sami Josephine Tisopi. Nolar juikha biartang tonten. Kiduk dia datum banga hemalong chongdat chotpen aneom ke cholong atum hemrit kana hokdun pulotang te isi ki sung ke thenai ka chetong ason lo lapuson thak thaksi jangmini phai hinier ni lakhain koi rapho nilip MSC constituency ka parlo tarapung sartherong phararong along aner lo porphai ki thom ramini thom ke ba pormalom Tomon Arve lapen ke Herai ke thei keklo ajok ong dung hemrit lapen ke kulat ka chibidun ka chuki ma hemanta na hokdun erlo non barla por hut ki dukpen an gi chomowe chotkali hemridanta kana hokdun era jok ke sang aphan lapen ke kachutun kachu dangje aphananta ki sunglo lasi karbiang long autonomous council CEM Dr Tuliram Ronghang bokajan MLA mate Assam Assembly Deputy Speaker Dr Numol Momin lapen ke nilip MSC atuma phan nangrap vek thapusi kachuningri dolamara pen sem singing leng karbi longre biarta Lakhain ko rapli Diopani constituency ka parlo Borteka timungarong along Chris Richo Mondali pen chenglok kado kowe Mondali ner ke batum chingrum si alira lon pen Palm Sunday ni ke theta lon ponlo Pirthe adang Jesu Kristo aphan ka chiki ki kroy rat do an pinier ni Palm Sunday ni ke ta lon do na phai ong dung si thek pon long lo ada porphai sir ke ba porpen ke chengsi Chris Richo Mondali Saint Francis Assisi Church Saint Mary's Church Saint Sebastian Church Saint Joseph Church, Saint Matthew Church, Saint Holy Cross Church lapenke Mary Help of Christians la mondliner ke barada tum chingrum petpen Jesu Kristo anong ke thepen Jerusalem ki luddama jai mek mesen pen talon ponlo Lasohut Mondolia Kurusar lapen fadara tumpen Japon Linsi towar suding Hosanna David Sopopusi Hangjolo Cleared up English School along pen Chengsi Chris Recho Mondolia long an kilometer hini bakka hilo ekeng pen damsi armoch jengpon padolo lapen ke lasophi anerlo karcho girja doponsi Palm Sunday puta klardak pen thanponlo Labangso Palm Sunday katalon pona theke hakwa hut hempu Jesu Kristo aphan anong kape thepen towar suding theng pi theng prangarbo pe choi towar along limsi gatha moilong ingni lunsi Jerusalem an damlo Labangso arni kachikumo pensi pinier nian ta Palm Sunday talon pon bomlo Dei puku people si Jesu Kristo phan ki kroi tum ke la bang so Palm Sunday ajai mek talaw nang kok malabang so puthang nang ni thani ma la Palm Sunday pu alam thiki wang ke la ke Christian aron along ke pu Jesu Christ hello ti ko ya nam la si pu Jesu Christ dak turki ki wang on ho alang ni munir phansi turki ki du kadu kowe kisukun ipen dang long no dan phan delta kene tike paten keciri nani tipijau nani pu alam alam phan no lasi alang like anam asolo anparta alang li phan ke richo puta hokon lasi alang li Jerusalem an alang li kibang unhut amuatum alang li phan ning aching sampen Richo son si hokpan lo nasi alabang so kibang unhut alang ni gatha sin nang ten sin nang karno gatha so along adon si bang lo labang so kibang unhut rat temanang khan kedeng ning aron deng kedeng
la sotili argo ko tapu pam sande pam ko arong pan bangke pam argo ke basi la bang so hono soti en pam argo atike sotili argo pen selang pan ki denglo ajak to mangke pam argo atike sotili argo ka be to mangke amit hang kachu mapien ki he la so pe alang tum chiplosi alang di pan to wara long lim pisi to bang long jak mangke la pam argo sotili argo la lim pisi alang pan pewang toy lo la ning karong ang kek hala bang so ni mesi chipilo la bang so pam aluten kiwang tuwar kipo masih pinyalian ta la bang so pam argo bangge si jitang son lo usiana arona long bangge masih non puan ta la si sotili argo bangge en ponder lo la hala dak si pam sande ku alam situ ba Pose mana gada apa yang ranang kok mana he alang dike lagi cepat di hek pensi alang di kirang lo bon sama halan lok sepeng ranang itu rang lo gak cepat he oh mana yang tang lo sound pensi Karbi Anglong along krong plieto warga salam ke cheng loku pen lam ki jurune pinlang. Long le hem phuve katum compensation atangka ki long nanje teng pen long don wangwe. Lapen inut bang hini atum Karbi Anglong revenue sa hemalong claim bang atum asupo amen mate adon rapatum amen bidi kang lim pen claim si amen chat habdun pen tangka chopang lim dun lo. Lapuson si section 4 along lakhai si tetili guri along mondol tarun rong piasu pomen dimanto rong pita amen ke klang dun dera puthak anti corruption youth power of Assam Karbi Anglong district Dipu branch lapen ke Karbi nationalist youth council atumpen iruyang bong ingsai vek nangji pusi ke hangpon Mondol tarun rong pia tumame thangalong le ave pin pen le koson sia sopo men ke klang dun derlo lasila so puthak KAC CEM Dr Tuliram rong hang lapen ke KAC land revenue EM Amar Singh ti so tumpen sodak pening sai vek nang GPC choning report lapen iruyang bong jong si insai se pulutang te anti corruption youth power of Assam Karbi Anglong district Dipu branch lapen ke Karbi nationalist youth council atumpen sodak pen kache songa sai deng nang kok pusi pherang ke thein non je pon tangka kachulai long pop ma sola ma putar superman la kopi miang domen ke dimontorong pi sola putar si dimontorong pi ada galang litum galong le pin se ko son si la tum mane amen cepat dokok pen la tangka bang kau lai long pop ma sola putar si pini ke dak nang litum hana hang la ratum hana pachini na kolam lo la sila pini ni tunda ka chitong sar alang litum mangke anti corruption youth power of Assam penili temangke Karbi nationalist youth council lo nili ke co convener lo alang lita co convener lo lasi sodak pen la solambang ke mane li cesong angkok po mane lapu alang litum anti corruption ne hin pen da sabso paninje sina bong yong si CM EM tum insai se puloteni tum sodak pen song ni chingrom po che song yi section 4 ke kona no la tetele guri nangli tum long approve do ma do proof ke la alu ma ti dak si do tan lo yo nang litum la dak lang me yo village number 1 Titiliguri si la dak si do ang lo yo first song se lang litum do ang lo 231 nomor lang lang litum se do lo yo lang tame lang litum approve na inde approve tan litum na pidat pola so hamno bang hadi section 4 podcast section 4 por lo yo amangge Kante la song bong na BGP atum district committee temani sining jela kante temani yang sila song kecok sila kok kante ni temana kacin na puku do na temani la si ni nang pachino pula tum pulo la si ni tumbang non pachini lo si insai se ke la KCC ya CM Dr Tuliram rong hang apan mane pachini lo di tumahin pen si la tum nang ta insai se tenil tum chisong wek pola so puthak bangke Hithiro ya porpil pu korte tum ning jela alam te bangela section 4 alo muka turun rong pi asupo men ke ala dalong ledo amen ke do wek bang ke dimanto rong pi sanop turun rong pi
lagi lada revenue lo air mondor SK to tang de la SK mondor poling le alang li cheplang pru amen tap pru puma rat tu man ke la puma si pang samri puma alang li tum si en la puma la sila so puta ake hai Dr. Tuliram rong hang lapen revenue umor sing tiso alang litum damis sodak pan lake alang phaning sai nai lapen ning sai si pelotang te nilitum la song ni pen hithi ru yang bong alang tum ning sai si peloten itum kiwang jilang arni ke nilitum sodak pen che song pon ji kasi ala so puta lang pon po busining thelo Pini birta pon se kang ton ponik lo domi thangmi kardom